ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманди телевизиони симои шаҳри Панҷакен. Инак соли 2024 ба поён мерасад. мо дар арафаи соли нави милодии 2025 қарор дорем. таври шумо огоҳӣ доред, бо иқдоми прокуратураи шаҳри Панҷакен дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ва телевизиони симо дар соли 2024 соли эълон шудани соли маърифати ҳуқуқӣ аз тарафи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон силсилаи барномаҳои маърифати ҳуқуқӣ барои бинандагони арҷманд таҳия ва намоиш дода шуд ва хушбахтона имрӯз мо тасмим гирифтем ки бо иштироки бевоситаи муовини раиси шаҳри Панҷакен узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Мурод Шукрзода, прокурори шаҳри Панҷакен, мушовири адлияи дараҷаи 1 муҳтарам Искандар Раҳматзода ин барномаро бо иштироки роҳбарони соҳаҳои хадамоти шиносномавию бақайгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен, хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Панҷакен, хадамоти давлатии назорати энергетикӣ дар минтақаи Зарафшон, шабакаҳои барқи шаҳри Панҷакен, кумитаи идораи замини шаҳри Панҷакен ва корхонаи воҳиди давлатӣ бақайгирии давлатӣ молу мулки ғайриманқул баргузор намоем. ман ба ҳамаи шумо арзи сипос мекунам ки дар ин барнома иштирок мекунед. ҳоло аз муҳтарам Мурод Шукрзода ва муҳтарам Искандар Раҳматзода хоҳиш мекардам ки пиромони эълон шудани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ аз тарафи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи мақомоти иҷроия ва прокуратури шаҳри Панҷакен кадом тадбирҳо амалӣ шуд? оё таҳияи барномаи телевизионии маърифати ҳуқуқӣ дар ин самт ягон нақши аз худ боқӣ гузошт? Марҳамат. дар асоси паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва маҷлиси олии кишвар бахшида ба 3-мин солгарди қабул гардидани Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардида буд. вобаста ба ин дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен нақши чорабиниҳо таҳия гардида дар давоми сол аз рӯи онҳо корбарӣ карда шуд. баъд зикр намоям ки дар давоми соли 2024 зиёда аз 230 мулоқоту суҳбатҳо бо сокинони 14 ҷамоатҳои диҳот ва маҳаллаҳои шаҳри Панҷакен баргузор гардид ки дар ин мулоқотҳо намояндагони прокуратури шаҳри Панҷакен, намояндаи шӯъбаи амният, намояндаи шӯъбаи корҳои дохилӣ, инчунин шӯъбаҳои кор бо ҷавонон, шӯъбаи кор бо зонон, бахши танзими анъана ва ҷашну маросим ва дигар сохторҳои марбута иштирок карда оид ба суолу дархостҳои шаҳрвандон ҷавобҳо доданд. боиси таъкид аст ки дар давоми сол тибқи нақшаи корӣ дар тамоми ҷамоатҳои диҳот сафарҳои кории раиси шаҳри Панҷакен муҳтарам Холиқзода Абдухолиқ баргузор гардида, тавре ки зикр шуд, дар маҳалҳо қабули шаҳрвандон ва инчунин мулоқотҳо бо сокинони шаҳру диҳоти Панҷакен баргузор гардид ва дар ин мулоқотҳо оид ба масъалаҳои муҳими рӯз, аз он ҷумла баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон низ суҳбатҳо баргузор гардид ва ин иқдомҳои пешгирифтаро мардуми шаҳру диҳоти Панҷакен хуш қабул намуданд. аз ҳама як иқдоми хуб ин дар ҳамкорӣ бо прокуратури шаҳри Панҷакен баргузор гардидани барномаи телевизионии маърифати ҳуқуқӣ буд ки дар давоми сол дар ин барномаҳо роҳбарони ташкилоту муассисаҳо иштирок намуданд ва аз ҷониби шаҳрвандон оиди ҳалли мушкилоти худашон, оиди ҳалли баҳсҳо ва ба тартиб даровардани ҳуҷҷатҳои хоҷагидорӣ ёки шаҳрвандӣ саволҳои ҷавобҳои ба маврид баргузор гардид ва имрӯза иқдоме ки идома дорад ин давоми иқдомҳои
бахшида ба соли маърифати ҳуқуқӣ мебошад ва ҷолиби зикр аст ки дар давоми соли 2025 боз барномаи маърифати ҳуқуқӣ идома меёбад ва мо кӯшиш мекунем ки оид ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон мунтазам корбариро идома диҳем ва бо ин роҳ мехоҳем ки бо иштироки масъулони соҳавӣ оид ба ҳалли мушкилоти мардум мусоидат намоем. Читара шумо огаҳ тиқи паёми пешвои муаззам соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқ эълон карда шудааст. дар заминаи ин прокуратураи шаҳри Панҷакен дар ҳамкорӣ бо мақомоти ҷилои ҳукуми давлати шаҳр ва телевизиони симои шаҳри Панҷакен нақша чорабино ҷиҳати баргузор намудани барномаи маърифати ҳуқуқӣ дар якҷогӣ бо мақомотҳои давлатии шаҳри Панҷакен тасдиқ намуданд. Прокуратураи шаҳри Панҷакен дар ин замина дар давоми соли 2024 дар ҳамбастагӣ бо мақомотҳои дахдори шаҳри Панҷакен зиёда аз 24 барнома вобаста ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон, ҷиҳати ба саҳми аҳолӣ расондани талаботҳои қонунгузории ҷумҳурии Tojikiston, алалхусус қонуни ҷумҳурии Tojikiston дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак, қонуни ҷумҳурии Tojikiston дар бораи танзими анъана ва ҷашни маросимҳо ва умуман пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистии террористӣ ба саҳми аҳолӣ пурра мазмуну муҳтавои ин қонунҳоро расонидааст. Баргузор намудани ин барнома ба саҳми аҳолӣ расонидани талаботи қонунгузории ҷорӣ ин замина гузошт ба пешгирии қонунвайронкуниҳо дар байни аҳолӣ ва ҷавонон заминаи хуби худро гузоштааст. алалхусус агар дар соли сатҳи ҷинояткориро мо таҳлил намоем, назар ба соли гузашта имсол аллакай дар 11 моҳи соли 2024 зиёда аз 60 ҷиноят камтар ба қайд гирифта шудааст. ҳамчунин баргузор намудани қабули сайёри шаҳрвандон, бевосита дар маҳал рафта баррасӣ намудани муроҷиати шаҳрвандон ин ҳам замина гузошт барои муроҷиат кардани шаҳрвандон ба мақомотҳои болоӣ ва такрор муроҷиат намуда ба дигар мақомотҳои давлатӣ, мақомотҳои болоӣ заминаи хуби худро гузоштааст. умуман сатҳи ҳам ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва ҳам ҷинояткорӣ бинобар баргузор намудани чунин барномаҳои маърифати ҳуқуқӣ ба коҳиш додани ҳам сатҳи ҷинояткорӣ ва ҳам ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ омада расидааст. бинандаҳои азизу арҷаманд, ҳоло ман аз подполковники милитсия сардори хадамоти шиносномавию ба қайгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен Имомалӣ Файзалӣ хоҳиш мекардам ки дар бораи нархи хизматрасониҳои ин соҳа, нархи шиносномаҳои дохилӣ, хориҷӣ, дигар ҳуҷҷатгузориҳо, имтиёзҳое ки ба баъзи табақаҳои аҳолӣ пешбинӣ шудааст ва ҳамзамон пардохти ғайринақдӣ маълумоти мухтасар медоданд. марҳамат. тамошобинони гиромӣ, тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон барои додани шиносномаи шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон меъёри хироҷ баробар ба имрӯза нархи 120 сомонӣ истонида мешавад. барои нафақахӯрон, барои маъюбони гурӯҳи 1 ва 2 ва инчунин барои иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ шиносномаи шаҳрвандӣ тариқи ройгон дода мешавад. ба шиносномаи хориҷӣ дорои ҳомили электронӣ бошад, яъне шиносномаи хориҷии биометрӣ, инҳо ба маблағи ҳозир ба 967 сомону 52 дирҳам меъёри хироҷ истонида мешавад. барои иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ин шиносномаҳо бепул дода мешавад. барои маъюбони гурӯҳи 1 ва 2 чунин шиносномаи хориҷӣ ба маблағи 50% он истонида мешавад ки ин чунин нархҳо барои тайёр намудани шиносномаҳо барои муддати оддӣ, яъне 15 рӯзи корӣ номбар шудаанд. барои зимни ба ҳисобгирии муҳлати тайёршавии шиносномаҳо рӯзҳои корӣ, инчунин рӯзҳои истироҳатӣ, инчунин рӯзҳои идона ба ҳисоб гирифта намешаванд. барои таҳия намудани шиносномаи хориҷӣ ба муҳлати таъҷилӣ, яъне дар муддати 7 рӯзи корӣ чунин меъёри хироҷ ба маблағи 2 карата истонида мешавад ва барои тайёр кардани шиносномаи хориҷии биометрӣ ба муҳлати фаврӣ дар муддати 3 рӯзи корӣ ба миқдори 3 карата истонида мешавад. маблағҳои номбурда тариқи ғайринақдӣ тавассути кортҳои бонкӣ ва ҳамёнҳои электронӣ истонида мешаванд. муҳтарам сардор, ман як саволи худам аст. шаҳрвандони хориҷӣ ки аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, Русия ба Тоҷикистон ворид мешаванд, яъне ба шаҳри Панҷакен,
ترتیب بخگیری اون باید کمی شرم دادین مردم دادن برای که امروز نافهمی ها هست این مسئله با مثلا شهروندای میگه مثلا شهروندی روسیه است یا شهروندی ازبکستان است ترتیبش معین کرده میگفتید کوتاه کرد طبق قانونگذاری جمهوری ترکستان یعنی قانون جمهوری ترکستان درباره وضع حقوق شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند در جمهوری ترکستان و قرار حکومت جمهوری ترکستان رقم 207 از 2020 سال درباره تصدیق نمودن قاعده‌های اقامت شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند در جمهوری ترکستان هر یک شهروند خارجی ضمن وارد شدن به جمهوری ترکستان باید در مدت 10 روز کاری خود را در مقامات کارهای داخلی به قید گیرد و باید در وابسته پیش از تمام شدن مهلت بقیه جمهوری ترکستان را ترک نمود یا حجت‌های خود را برای ادامه استقامت تمدید نماید. یعنی بدون بخگیری یک مهلت پیش بینی شده است؟ وابسته به سازشنامه‌های بین دولتی تاجیکستان با دیگر دولت‌ها نسبت بعضی نمود دولت‌ها مثلا با جمهوری ارمنستان 30 روز به مقرر شد بدون قید نسبت فدراسیون روسیه 10 روز کاری نسبت شهروندان ازبکستان 10 روز کاری نسبت شهروندان قزاقستان 30 روز نسبت شهروندان قرغیزستان باشد 60 روز یعنی وابسته از آنی که آنها به نسبت ما چنین قاعده ها را جاری نمودند جمهوری ترکستان جوابان همین خیلی قاعده ها را جاری نموده است. محترم باباجان امینزاده شما سردار خدمات آتش نشانی شهر پنجکی می باشید. لطفا بگویید که سال روان در سمت مبارزه با پیشگیری حادثه‌های سوختار کدام چاره‌های مشخص اندیشیده شد و حالا ما در عرفه سال نو میلادی قرار داریم با مردم چه توصیه و مصلحت‌ها می‌دهید که از سوختارها ما باید سریع وقت پیشگیری نماییم؟ تشکر. خدمات دولتی آتش‌نشانی در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره بی‌خطری ضد سوختار اینچنین در اساس فرمایش وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تحت رقم 224 از 16 اپریل سال 2015 اویل تشکیل و گزارش کارهای نظارتی پروفیلاکتیکی و گزارش چهاربینی‌های پروفیلاکتیکی آتش‌نشانی در قسم نقش چهاربینا ترتیب داده شده از طرف ناظران نظارت دولتی بی‌خطری ضد سوختار سنج‌های بی‌خطری ضد سوختار و کارهای تشخیصاتی تبلیغاتی در جای‌های جمع‌شوی آدمان از آنجا در بازارها، مرکزهای کلانی سودا، در مؤسسه‌های دولتی و تشکیلات‌های خصوصی سنج‌های بی‌خطری ضد سوختار به شهروندان اویل رعایت نمودن طلبات‌های قاعده‌های بی‌خطری از سوختار کارهای فهماندهی گزارش شد. در نتیجه تحلیلات نشون می‌دهد که در نتیجه گزارش کارهای پروفیلاکتیکی آتش‌نشانی در سال جاری حادثه‌های سوختار نسبتاً به سال 2023 7 عدد کم به قید گرفته شده. کارهای تحقیقاتی همروزه در با مردم گزارش شده است. در عرفه سال نو خیلی که ما با مردم فهمیدیم بعد اون جایی که جشن‌های ایدی سال نو گزارش میشن باید در اونجا استفاده نمودن هر گونه تجهیزات‌های گرمی دهنده در اونجا استفاده بردن شمع‌ها استفاده نمودن تجهیزات‌های پرتکنیکی قطعاً منع کرده شده است چون که در نتیجه یک رعایت نکردن عادی‌ترین قاعده‌های حادثه‌های سوختار در آنجا حادثه‌های سوختار به عمل آمده به یک حادثه موتیش به تلفات جانی آور رساندنش ممکن است. لطفا میگفتید که در برابر شهر پنجکین باز در کدام جماعت منطقه‌ها مرکزهای خدمات سوختار خاموشانی عمل می‌کنند؟ حاضر در شهر پنجکین شهر دیوتی پنجکین یگانه قسم خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر پنجکین است. دیگر در جماعت دیوتای شهر پنجکین خدمات‌های دولتی آتش‌نشانی تامین نیستند. بنابراین موازی با حکومت شهر پنجکین اینجوری به وزارت کارهای داخلی جمهوری ترکستان مراجعت نمودیم که با سبب اون که مساحت شهر پنجکین به نهایت کلان بوده در وقتی روی دادن حادثه‌های سوختار قوا و وسطای آتش‌نشانی شهر پنجکین به جماعت‌های دوردست اگر سفربر کرده شد در شهر قوا و وسطا نمی‌رسد برای کشودن دیدبانگاه‌های علاهیده با همین جماعت‌های دیوتی دوردست ترتیب کرده شدیم. بیننده‌های عزیز و ارجمند همصحبت نوبتی این برنامه معروف شریفوف سردار شعبه نظارت دولتی انرژتیکی منطقه زرافشان میباشند و باید اطلاع دهم که از طرف معروف شریفوف برای بلندبرداشتن معرفت استفاده بری نیروی برق یک دستورالعمل هم چاپ شده است که این واقعا برای مردم خیلی مهم است. معروف شریفوف لطفا میگوید که در سمت نظارت ساحه کدام تدبیرها از طرف شعبه شما اندیشیده شد و از مردم چی طلب دارید که در همین دوره خیلی مرتب زمستان که محدودیت ها هم جاری شده است در سمت صرفه نیروی برق چه کارها را انجام دهند؟
تشکر. شعبه نظارت دولتی انرژتیکی منطقه زرافشان در اساس نظامنامه خدمات نظارت دولتی انرژتیکی و نقشه تصدیق کردی راهبری خدمات که با شورای هماهنگسازی جمهوری تاجیکستان موافقت کرده شده است کار و فعالیت می‌نماید. در سال 2024 شعبه در تمام جماعت‌های منطقه زرافشان صحبت با مردم برای هرچی به دیگر نمود سوزشواری گذاشتن، برای هرچی صرفه‌کارانه ثمره‌دار استفاده بردن انرژی برق و منتظم با پروکراتوری شهر پنجکین ریدها گذرانده است و در دوام این ریدهای و نقشه کاری که ما اجرا کردیم زیاده از 464,000 سامانی جریمه بندی شد که این به بودجه دولت گذرانده شد و از طرف خدمات نظارت دولتی انرژتیکی کتابچه ترتیب داده شده است که برای صرفه‌کارانه و ثمره‌دار استفاده بردن قوه برق و گرمی و تمام مشتریان تقسیم داده شده. کارهای ترغیباتی چی شد در همین سال 2024 وابسته به اعلام شدن سال 2024 سال معرفت حقوقی؟ آیا در تشکیلات کارخانه ها با خود استفاده برندگان برق با مشتریان وابسته به استفاده مصنوعی برق یگان خیلی ملاقات و صحبت ها گذرانده شدن؟ البته تمام کارخانه که ما روی نقشه کاری سنجش گذراندیم با همین آنها طرز درست استفاده بردن انرژی برق و صرفه‌کارانه و ثمره‌دار استفاده بردن انرژی برق مصلحت‌ها داده شد. خب در فعالیت شعبه شما کدام نمود قانون ویرانکنی ها بیشتر آشکار گردید؟ رفت سنجش‌های نقشه نشان داد که دزدی برق از طرف اهالی، از طرف کارخانه‌ها و ویران کردن قاعده‌های استفاده بری تکنیک بی‌خطری، قاعده‌های ساختار دستگاه‌های برقی از روی ماده 382 قسم 1 394 قسم 3 جریمه بندی کرده شد. پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شد و جریمه بندی کرده شد. حالا با کمال احترام من از رجب جهانگیر راهبر شبکه‌های برق شهر پنجکین خواهش می‌کردم که درباره تامین برق برای شهر و دیهات پنجکین که یک مسئله خیلی داغ است و مردم پیرامون این مسئله بسیار شکایت میکنند، مراجعت میکنند. امروز وضعیت چه است؟ از روی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تامین برق در کدام ساعت‌ها پیش بینی شده است؟ آیا همین رژه رعایت می‌شود یا نه؟ درست قید کردید که در حقیقتا یک دوره بسیار احساسناک است. دوره این محدودیت برق اساساً شهروندان بسیار ناراضگی خیش رو بیان میکنند دایر به تامینات نیروی برق و گفتنی هستیم که تامینات نیروی برق اساساً در اساس نقشه و چاره‌بینی هایی که از طرف جمعیت برق تاجیک تصدیق می شود و توسط انتقال برق و تقسیمات برق از آن جمله شبکه‌های تقسیمات برق در شهر استرافشان با رژه نظام یگانه یعنی شعبه فوری تنظیمی فیلیال در یک جایگی با شبکه‌های برق شهر پنجکین رژه مقرری برق را تصدیق می نماییم. اما طبق طلبات جای داشته باید در یک شبانه روز شهروندان شهر پنجکین با 10 ساعت روزانه با برق تامین باشند. یعنی اساساً محدودیت برق به خاطر آن تغییر یابنده میماند که سیرباری در خطای برقی در یک و یک باره پیوست شدن به نظام انرژتیکی بعد از محدودیت برق و برقرار کردن سیستم در خطای انتقال برق سوخت 500 که به جانب شهر پنجکین حرکت میکند سیرباری به وقوع میپیوندد و ما در این مورد به خاطر حمایه خطای انتقال برق تجهیزات‌های و دستگاه‌های برقی با سپارش تنظیمگری مرکز محدودیت برق رو تغییر میدیم. زیرا تغییر دهنده محدودیت برق وابسته به معرفت استفاده بری نیروی برق وابستگی داشته. همه شهروندان اگر گذشتن به دیگر نمود سوزشواری یعنی که آمادن بودن در موسم تیرماه و زمستان و رعایت کردن قاعده‌های تکنیکی بی خطری و رعایت کردن قاعده‌های استفاده بری قوه برق در این صورت سیرباری به وقوع نمیپیوندد و ما میتوانیم که پورا همون رژه مقرر شده رو با برق تامین نماییم. خب لطفا میگفتید که همین تقسیم بندی ساعت‌های برقی که شما گفتید در دوره محدودیت برای شهر و دیهات پنجکین کدام ساعت‌ها معین شده است؟ آیا همین ساعت‌ها رعایت می‌شود یا نه؟ بار دیگر همین سوال را تکرار می‌نمایم که
خاموش نمودن نیروی برق 10 ساعت از روی رجه مقرره معین شده است. از ساعت 5 بیگاه تا ساعت 10 شب و از ساعت 5 سحر تا 8 سحر برق تامین می شود. خب از طرف شبکه‌های برق پنجکین نسبت قانونشکنی ها یا چهارراه اندیشیده شد. قانونشکنی ها چقدر بودن بیشتر در همین سال سپری شده؟ اساساً قاعده ویرانکنی در مقیاس شهر پنجکین بسیار به نظر می رسد، از آن جمله از جانب اهالی و طبق نقشه و چهاربینی شبکه برق شهر پنجکین همه روزه از ساعت 5 بیگاه دایر به گذراندن ریت‌های واحد معین نمودن دزدی برق، قاعده ویرانکنی و ترتیب دادن سندهای قاعده ویرانکنی و استفاده مبلغ‌های قاعده استفاده برای قوه برق ریت‌ها تشکیل کرده شده است و همه بیگاه همین ترتیبات مقرر شده از روی نقشه فعالیت میکند و در دوام سال 2024 659 عدد سندهای قاعده ویرانکنی با مبلغ 1,900,000 سومانی ترتیب داده شده. از این مقدار 1,500,000 سومان مبلغ از جانب اهالی برقرار کرده شد و همین ترتیبات زیاده از 12,000 حسابکنک‌های برقی مشتریان اهالی از آن جمله اهالی و حسابکنک‌های برقی سالهای قبلی یعنی نیم الکترونی و ایندوکسیونی هستند که با طلبات‌های ساخت قاعده استفاده برای قوه برق و طلبات‌های امروزه قاعده استفاده برای برق جوابگو نمی‌باشند. با دستگیری خود شهروندان و همکاری با شبکه‌های برقی در دوام یک سال 7,500 حسابکنک‌های برقی نیم الکترونی و ایندوکسیونی با الکترونی زمانوی عوض کرده شده و بیرون در جای نمایان نصب کرده شد که این باعث کم کردن تلفات و صرفه نیروی برق آورده رسانید. تشکر رئیس محترم. با ساکنان شهر و دهات پنجکین پیرامون صرفه‌کارانه استفاده بردن برق توصیه و مصلحت‌ها داده شده مثال که واقعا امروز در جمهوری تاجیکستان مسئله تامین برق بعضی مشکل‌های تکنیکی هم دارد. اساساً فعالیت کاری شبکه برق منتظم با اهالی بوده و همه روزه ناظر و نظارتچیان و کارمندان سمت تکنیکی دایر به حالت صرفه و سررشته‌کارانه استفاده بردن نیروی برق و گذاشتن به نظام بیلینگی، نصب حسابکنک‌های برقی زمانوی و بیرون برآوردن حسابکنک‌های برقی و رعایت کردن قاعده‌های بی‌خطری از سوختار و رعایت کردن قاعده‌های تکنیکی بی‌خطری هنگام استفاده دستگاه برقی کارهای فرماندهی منتظم گذرانده شده و از نتیجهش همه روزه از طرف سرنوزران قطعه گزارش به عنوان روبر پیشنهاد می‌گردد. در شبکه‌های برق پنجکین تلفنی باوری و نوبتدار شبانه روزی فعالیت دارد. بله، از ترتیبات پیش بینی شده شبکه برق شهر پنجکین گروه فوری تنظیمی هستند که 24 ساعت با تلفن داخلی تامین هستند و با زنگ‌های وابسته به امکانیت‌های جای داشته به زنگ‌های شهروندان دویم جواب می‌گردانند. تشکر. در این همایش معرفتی در موضوع معرفت حقوقی طوری ما قبلا اطلاع داده بودیم اشتراک دارند رئیس کمیته اداره زمین شهر پنجکین اکراموف عظیم. لطفا رئیس میگوید که عین زمان مردم، من در نظر دارم راهبران خواجگی‌های دهقانی، انفرادی، شهروندان با کدام مسئله ها با اداره کمیته اداره زمین مراجعه میکنند. امروز مسئله استفاده قانونی زمین در کدام سطح قرار دارد؟ کمیته اداره زمین شهر پنجکین تحت نظامنامه نظارت دولتی باید به استفاده و حفظ زمین کار میکنند. عین زمان طبق مفتی سوال شما چون جواب داده میتونیم که شهروندان اویدی بیشتر اویدی اگر در خواجگاه دهقانی گوییم اویدی جدا نبودن سهم زمین مراجعت میکنن، اویدی وابسته نبودن قطعه زمینی نازیابلیگی مراجعت میکنن. باز کدام بحث های زمین هست مردم مراجعه میکنن واسه با بحث های زمین؟ بحث اویدی سرحدهای زمین مراجعت میکنن. خب یک سوال، همین در سال سپری شده از طرف کمیته اداره زمین وابسته به استفاده نشدن زمین ها یگان تدبیر ها اندیشید؟ برای اینکه در بسیار جماعت ها مثلا خواجگی‌های دهقانی بسیار زمین ها هم خالی موندن. علاوه بر این با مردم قطعه های زمینی نزد حلقی داده شده است ولی آنها همچنین بی‌صاحب سالهای زیادی قرار دارند. قانونگذاری جمهوری تاجیکستان نسبت چنین قانونگذاری با استفاده زمین چه جزاهای پیش بینی کرده است؟ اویدی استفاده نبردن زمین
ҷазоҳо пешбинӣ шудааст. вобаста ба қонунгузории замин яъне ғайри мақсаднок истифода бурдани замин, яъне ё ин ки истифода набурдани қитъаи замин дар қонунгузорӣ ҳам ҷавобгарии маъмурӣ пешбинӣ шудааст, ҳам ҳуқуқи истифодабарии замин тибқи кодекси замини ҷумҳурии Tojikiston қатъ карда мешавад. Яъне шаҳрвандоне ки тибқи қарор ё ки шаҳодатнома дар бораи бақайгирии давлатӣ истифодаи замин ба қитъаи замин дода мешавад, дар сурате ки асосан алахусус заминҳои таъиноти кишоварзӣ барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дода мешавад, тибқи кодекси замин бояд дар давоми 3 сол истифодаи қитъаи заминро бо ҳамон мақсади пешбинишуда бояд истифода намояд. дар сурате ки тибқи агар шаҳодатномаи бақайгирии давлатӣ истифода набарад заминро, тибқи қонунгузорӣ ҳуқуқи истифодаи замини ӯ дар асоси пешниҳод ва аризаи даъвогии мақомоти иҷроия бо қарори суд қатъ карда мешавад. дар ҳақиқат ҳолатое ки шумо дар боло қайд кардед, шаҳрвандоне ки заминҳои таъиноти кишоварзиро аз гардиш мебаронанд, яъне киш намекунанд, солҳои зиёд тӯлонӣ истифода намебаранд, ҳам дар қонунгузорӣ яъне кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Tojikiston ҷазо дар намуди ҷарима пешбинӣ шудааст, яъне истифода набурдани қитъаи замин. аввал қонунгузор як маротиба ҳам огоҳӣ пешбинӣ шудааст, баъд ҷавобгарии маъмурӣ барои ҳамон кирдор, яъне ҷазо дар намуди ҷарима. вақте ки ҳамон талаботро ки риоя накард, заминро истифода намурд, ва дар охир ҳамон чӣ тавре қайд кардем, дар асоси пешниҳод ва аризаҳои даъвогӣ бо қарори суд ҳуқуқи истифодабарии замини ҳамон шаҳрванд қатъ карда мешавад. умуман ҳолатҳое ҳаст, ҳамин ҳолатҳо дар баъзе хоҷагоҳи деҳқонӣ дар ҳудуди шаҳри Панҷакен, ин ҳолатҳо асосан дар ҷамоати деҳоти Сараз, ҷамоати деҳоти Ёрӣ ҳамин ҳолатҳо ҷой доштанд. мо зарарҳои муайян карда бо аризаҳои даъвогӣ ба суд пешниҳод кардем, аз ҳисоби ҳамон хоҷагиҳо ҳам зарар рӯёна шуд, ҳам нисбати ҳамон роҳбарони хоҷагӣ барои чунин кирдорҳошон нисбати парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ оғоз ва аз ҳисобашон ҷарима рӯёнда шудааст. азим иҳтиромов, лутфан ба мардум ба истифодабарандагони замин чӣ хел маслиҳатҳо медиҳед ки онҳо ҳамин қонунҳои амалкунандаи вайрон накунанд? ба истифодабарандагони замин ин тавсия медиҳем ки дар дораи қонун заминҳояшонро дуруст истифода баранд, аз мувофиқи саҳмашон истифода баранд ё ҳамкорӣ кунанд бо кумитаи замин. албатта ҳамкорӣ бо кумитаи замин кунанд, дар асоси ҳуҷҷатҳое ки доранд, дар асоси ҳамон қитъаи заминҳояшонро асбот карда истифода баранд, аз меъёр берун истифода набаранд. умуман ҳуқуқи истифодабарии қитъаи заминро ҳуҷҷате ки чӣ тавре қайд кардем, шаҳодатнома дар бораи бақайгирии давлатӣ муайян мекунанд. аз ин лиҳоз бояд шаҳрвандон бидуни ҳамин ҳуҷҷати ҳуқуқи истифодабарӣ бояд ба истифодабарии замин шурӯъ намуданашон манъ аст. қонунгузор ҳамин кирдорро манъ кард. аз ин рӯ бояд шаҳрвандон пеш аз оғоз кардани кори сохтмонӣ ё умуман истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бояд худашон дорои ҳуҷҷат дошта бошанд. дар сурате ки бидуни ҳуҷҷат истифода бурдани қитъаи заминро ҳам қонунгузорӣ ҷавобгарии маъмурӣ пешбинӣ шуда, ҷазо дар намуди ҷарима, ё ин ки агар дар ҳамон қитъаҳои замине ки худсадан рафта сохтмон оғоз мекунанд, сохтмони манзили истиқоматӣ ё дигар иншоотҳо, қонунгузор пешбинӣ намудааст ки бояд вайро ба ҳолати аввал, яъне бо тарзи ҳамон амр дода мешавад мақомотҳои давлатӣ ё кумитаи замин пешниҳод медиҳад ба мақомоти иҷроия дар асоси қарорҳои раиси шаҳру ноҳияҳо ҳамон сохтмоне ки худсарона ё ғайриқонунӣ сохтмон бинёд карда мешавад, ба ҳолати авваланяне вайрон карда мешавад. аз ин рӯ бояд шаҳрвандон маърифати ҳуқуқи истифодабарии заминро бояд донанд. умуман ҳуҷҷати асосие ки ҳуқуқи истифодабарии заминро нишон медиҳад, ин шаҳодатнома дар бораи бақайгирии давлатӣ ва қарори раисони шаҳр ноҳия дар бораи ҷудо кардани қитъаи замин бояд дорои ҳамин ҳуҷҷатҳо бошанд. дар сурате ки ҳамин ҳуҷҷатҳо бошад ва иҷозотии мақомотҳои дахтор дар бораи оғози корҳои сохтмон бошад, шаҳрвандон метавонанд аз рӯи ҳамон таъиноте ки дар қарор мақсаде ки нишон дода, аз рӯи ҳамон мақсад қитъаи заминро истифода намоянд. инҷо як мавзӯи хеле муҳим баррасӣ шуда истодааст, аз он ҷумла истифодаи босабари замин. яке аз сиёсати давлатии ҷумҳурии Tojikiston ин таъминати амнияти озуқавории аҳолӣ дар кишвар мебошад ва хушбахтона шаҳрвандони мо соҳиби замини назди ҳавлегӣ, соҳиби саҳм дар хоҷагии деҳқонӣ ҳастанд. инчунин шаҳрвандони мо соҳиби замини хоҷагии Ёрасон ки номаш бо номи замини президентӣ маълум машҳур гардидааст. ва муҳтарам пешвои миллат дар ҳама суҳбатҳо ва мулоқотшон бо сокинони кишвар таъкид менамоянд ки мардуми шарифи Тоҷикистон аз замин босамар истифода баранд ва ҳатто тавсия дода мешавад ки аз як замин 2-3 маротиба ҳосил гирифта шавад, зеро ин ба боло бардоштани иқтисодиёти ҳамон оила муфид мебошад. инчунин ва агар ҳамаи саҳмдорон ва соҳибони замин дар шаҳру диёти Панҷакин
اگر از زمین با ثمر استفاده برند نرخ محصولات کشاورزی در بازار ارزان می شود و برای مردم دسترس می شود و حالی که موسم زمستان آمادگی با کشتی کاری بهاری که هست ما از مردمی شهر و دیهات پنجکین احترامانه خواهش میکنیم که برای کشتی بهاری آمادگی خوب بینند و در موسم آینده من بعد نیز از زمین با ثمر استفاده برده شود زیرا زمین یک منبع می باشد که می خوراند می پوشاند و همچنین برای بهتر شدن سطح زندگی مردم منفعت بزرگ دارد. بیننده های عزیز و ارجمند در این برنامه معاون دیرکتوری کارخانه واحدی دولتی بخشگیری دولتی مال و ملکی غیر منقول حلیم علاوالدین شرکت دارند. محترم علاوالدین حلیم من شما خواهش میکردم که با بینندگان این برنامه درباره نرخنامه خدمت رسانی های کارخانه واحدی دولتی بخشگیری مال و ملکی غیر منقول معلومات میدادید. مرحمت. طبق نرخنامه تصدیق نموده کارخانه واحدی دولتی بخشگیری مال و ملکی غیر منقول در جمهوری برای تهیه شناسنامه تکنیکی یعنی که برای تهیه شهادتنامه درباره بخشگیری نرخنامه معین خود را گذاشته است و در نرخنامه درباره تهیه شناسنامه تکنیکی برای هر یک متر مربعی که ساختمانی که هست سر هر یک متر مربع برای ساختمان منزل های استقامتی یعنی حولی داری ها برای بناهای اساسی که در آنجا هست 6 سامانی مقرر گردیده است و برای بناهای یوراسون در آن منزل استقامتی است اونجا 3 سامانی مقرر گردیده است و این نرخنامه باشد باز برای کارخانه ها برای بناهای جمعیتی یا کارخانه های دولتی 8 سامان مقرر گردیده است برای بناهای اساسی و در حالت مراجعت شهروندان به مدت مقرره در مدت 14 روز این نرخنامه ها با همین مبلغ سپرده می شوند. در حالت فوری مراجعت نمودن شهروندان به مدت 3 روز کاری این نرخنامه ها با طور فوری یعنی 2 مرتبه زیاد می شوند. در حالت فوری به قید گرفتن یا که به قید فوری تهیه نمودن این شناسنامه ها در مدت 3 روز کاری و باز در نرخنامه برای معیوبان گروه 1 و 2 یا که برای شخصان کم بضاعت با 30% امتیاز مقرر گردیده است و باز برای اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی یا اینکه باز افغانستان اشتراک کردگی ها اینها باشد 50% امتیاز مقرر گردیده است. همه این نرخنامه هایی که مقرر گردیده است عین حال طبق سپردن غیر نقدی اینها باید که غیر نقدی ها اینا فقط غیر نقدی سپرده می شوند توسط کارت های بانکی یا که همین آنهای الکترونی باید که سپارند. حاضر همین نمود کاربری رفته ایستاده است. بله. ارزش شهادتنامه دارای زمین نزد حولگی یا گم شدگی باشد چه خیلی معین کرده می شود؟ در حالتی که شهادتنامه با قیدگیری در زمین یا که در بنا باشد و گم شود در اون وقت وای همون از نو کنی میکنن. در حالتی از نو کردن 50% یعنی 50% امتیاز دارد. اگر که از نو با قیدگیری باشد طبق نرخنامه برای با قیدگیری از نو تهیه کردن شهادتنامه با قیدگیری یا پرونده میگیم با تهیه کردن با سر هر یک نقطه که در زمین هست یا از روی نقطه ها حساب میکنن بعد از روی گروه های دشواری تهیه شده است در همون حسابنامه ها هر یک کدام همین با مبلغ در 1 سوتیق یا که از 4 سوتیق اگر که گوییم در 4 سوتیق این زمین در حالت نقطه های کم داشتن نه کم از همه کمتر این 4 نقطه به حساب می رود. در حالت 4 نقطه داشتن با مبلغ 800 سومانی یعنی که 800 سومانی با حالت مقرری ستونده می شود و طریق غیر نقدی و شهادتنامه تهیه کرده می شود. یک سوال دارم من بسیار شهروندان قبلا از همین کارخانه واحدی دولتی بخشگیری مال و ملک غیر منقول همین شناسنامه های تکنیکی داشتن چه ضرورت اومد که با خبر رو عوض کردن در کار؟ ضرورت عوض نمودن شناسنامه تکنیکی در حالتی با وجود آمد که
дар корхонаи воҳиди давлатӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул намунаҳо иваз шуданд. Дар ҳолати намунаҳо иваз шудан, намунаи пештара аз намунаи ҳозира дар ҳолати нав шудан, баъд бисёртарги аз ҳисоби сохтмонҳои наве ки дар он манзилҳо мешавад, дар заминҳо сохтмонҳои наве ки мешавад, бояд ҳар як 3 сола онҳо аз нав ба қайдгирӣ кунанд ки ҳар як биное ки нав шудааст ё ин ки бартараф шудааст, бояд дар он ҷо дар қайд бошад. яъне маблағи иловагӣ месупорад. вай маблағи иловагӣ дар ҳолати аз нав кардан 100% месупорад, дар ҳолати тағйирот кардан имтиёз дорад. Дар ҳолати тағйирот кардан маблағ месупорад, кам месупорад. Вай ҳавлиам як бинои иловагӣ сохтам, пас аз 2 сол метавонам ба шумо муроҷиат кунам, маблағ намесупорам. бинои иловагӣ кардед, пас аз 2 сол ки омадед, дар унҷа тибқи нархнома 30% имтиёз доред барои тағйирот кардан. Дар ҳолати ман дар назар дорам барои тамоми ҳамон манзил ман бояд пул супорам ё барои ҳамон як иморате ки охирон сохтам. агар дар ҳолати 3 соли охира иморате ки шумо месозед, фақат барои иморати сохтаи ҳозираатон ҳамон метри мураббаъ гирифтаям, аз рӯи метри мураббаъ нарх аз 3 сол он тараф бошад, агар шумо 30% имтиёз доред. инчунин шаҳрвандони хориҷие ки бо раводиди электронӣ ё бо раводиди сайёҳӣ бо истилоҳи русия агар гӯем визаи электронӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон ворид мешаванд, онҳо барои ба қайдгирӣ дар муддати 60 рӯз озод мебошанд. ман як савол дорам. як рӯз дар ҳамин хати сарҳад ҳамин сарҳадбоно аз як шаҳрванд ва шаҳрванди Россия буд, маҷбур карданд ки шиносномаи тоҷикиро ёфта биё. ҳамин талабот мумкин аст? طبق قانون جمهوری ترکستان درباره شهروندی جمهوری ترکستان و دیگر قانونگذاری جمهوری ترکستان شخصانی که شهروندی جمهوری ترکستان و شهروندی دیگر دولت را دارند آنها برای جمهوری ترکستان شهروند تاجیکستان حساب میشوند و برای آنها قاعده‌های استقامت شهروندان خارجی دخل ندارند و آنها ضمن که شهروند همچون با شناسنامه شهروند روسیه وقتی که سرحد را ترک میکند او باید حجت پیشنهاد کند که شهروند تاجیکستان است، برای همین از او به قیدگیری طبق قاعده‌هایی که با شهروندان خارجی تعلق دارند از او طلب کرده نمیشود. برای همین اگر وی حجت پیشنهاد کرده شهروند تاجیکستان است، از وی حجت به قیدگیری در جمهوری تاجیکستان طلب کرده نمیشود. یعنی پیشنهادی شناسنامه داخلی ضرور است یا پیشنهادی شناسنامه داخلی یا خارجی یا اینکه خارجی پیشنهاد کرد یا اینکه معلومات آنها گفتن که نه اینا نه بالا اینه شناسنامه خارجی داخلی یافته بیام. احتمال و شهروند شناسنامه خارجی روسیه داشت بله و شناسنامه خارجی تاجیکستان رو پیشنهاد نکرد یا شناسنامه شهروندی تاجیکستان رو یا معلومات نامه پیشنهاد نکرد که او شهروند تاجیکستان است و یا یکی از همین سه حجت پیشنهاد کرد که اثبات نکرد که شهروند تاجیکستان است. من سوالم از آن عبارت است که بسیار شهروندای ما در وقت عبور از همین سرحدات با همین مشکلات روبرو میشوند، یعنی نمیدانند ترتیب عبور از شهر و از همچنین شهروند خارجی. از فرصت مناسب سوال برده به تمام شهروندان شهر پنجگین احترام خواهش می‌کنیم که هر چیز زودتر و هر چی بیشتر به لامپ‌های کم مصرف و تجهیزات‌های برقی که خانه گرم می‌کند کم مصرف است به همین نمود گذارند و آشخانه و طربخانه و چایخانه‌ها پیشنهاد کرده میشه و ما دستور هم دادیم که بسیارتر به دیگر نمود سازش‌های به انگیش به گاز یا به هیزم گذارند. حاضر درباره مسئله زمین رای شد. من یک خواهش دارم که بیشتر هم وقتی که زمین تقسیم میکنم به حدودی محافظوی خطهای انتقال برق اهمیت دهند. چون حاضر زمین گرفتگی مردم در تک خط انتقال برق و بلند شده. یعنی از این قانون ممکن نیست؟ ممکن نیست. و هر کنارش مسافه داره. اساساً در شبکه‌های برقی شهر پنجگین شکایت شهروندان دایر به محدودیت نیروی برق و قسمت شهر با برق تامین بودن و قسمت دیگر در محدودیت قرار گرفتن به نهایت زیاد وارد می‌گردند و همه شهروندان از درجه برق تامین‌کنی و نقشه یک خطی که انشاءات‌های اساساً حیاتاً مهم با برق تامین می‌کنند آگاه نیستند و همین خاطر نافهمی‌های زیاد به میان می‌آید و باعث ناراضگی بعضی شهروندان هم می‌گردد. اشکالی که در اول قید کردیم حاضر ترتیبات تامینات نیروی برق اساساً از روی لیمیتی مقرر گردیده که در حدود شهر پنجگین 75 مگاوات ساعت نیروی برق جدا کرده می شود و باید از این معیار مقرر حدود شهر پنجگین بالا نبراید و در این 75 مگاوات ساعت نیروی برق پیش بینی شده اساساً انشاءات های صنعتی
ва мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ, сохторҳои қудратӣ ва беморхонаву муассисаҳое ки барои ҳаётан муҳим ҳастанду ва ниёз ба нерӯи барқи 24 соата доранд. Ба ҳамин хотир шаҳрвандоне ки дар ҳамин хатти барқӣ пайваст ҳастанд ва метавонанд ки бо 24 соат нерӯи барқ таъмин бошанд, чунки мо нақшаи таъминоти барқтаъминкунии хатти алоҳида надорем барои аз он ҷумла беморхона ёки мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ ва он муштариёне ки дар ҳамин хатти барқӣ пайваст мебошанд ва аз ҳисоби мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва сохторҳои қудратӣ ёки беморхона ва ёки иншоотҳои саноатӣ ҳастанд бо барқи доимӣ таъмин мегарданд ва мо имконияти хомӯш кардани ҳамин гуна иншоотҳоро надорем ва 75 мегаватт соат нерӯи барқи пешбинишуда маҳз барои ҳамин иншоотҳое ҳастанд ки бояд бо барқ таъмин бошанд. барои ҳамин аз кулли шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки ҳамин нақшаи барқтаъминкунии реҷаи муқарраршударо ки пешбинӣ мешавад ва мо дар асоси дастуру супоришҳои филиали ҷамъияти сомикшуда шабакаҳои тақсимотвар дар шаҳри Саравшан амалӣ месозем ва боиси нигароникунанда мешавад ва ин чиза мадди назари хеш бигиранд. зеро шабакаҳои барқи шаҳри Панҷакент дар мадди аввал намехоҳад ки ягон шаҳрванд умуман дар миқёси ҷумҳурӣ бо маҳдудият ҷориб бошад, чунки будани барқ барои тамоми кормандони шабакаҳои барқ ва аз ҷумла ширкати барқи ҷамъияти барқи тоҷик ва ҷамъияти истеҳсоли интиқоли барқ бениҳоят муҳим аст, чунки чӣ қадар агар истифодаи нерӯи барқ барои ба савдо барояд, ҳамин қадар фоидаи муфид ба даст меояд. мо ба кулли шаҳрвандон тавсия медиҳем ки ба хотири бо барқи доимӣ таъмин намудан ва ҷиҳати бартараф намудани маҳдудияти барқ ва дар оянда ин мушкилотҳоро аз байн бурдан бояд ба сарфаву сариштакорона истифода бурдани нерӯи барқ худи шаҳрвандон аввал чораҷӯӣ намоянд. Зеро то замоне ки агар маърифати ҳуқуқии истифодаи нерӯи барқ дар ҳар як хонадон ба роҳ монда нашавад, шабакаҳои барқ бартараф кардани омилҳои садамаҳои технологӣ дар трансформаторҳои барқӣ, хатҳои интиқоли барқ ва худи хонаи шаҳрвандонро ба низом даровардан ғайриимкон мебошад. Бинобар ин ҳар як шаҳрванд бояд пеш аз оне ки истифодаи нерӯи барқро ба роҳ мемонад, сараввал ба дастгоҳҳои каммасрафи замонавӣ ва таҷҳизотҳои истифодае ки стандарти давлатӣ доранду имкониятҳои ҳимояи хатҳои интиқоли барқро ба назар мегиранд, истифода баранд ва ҳамзамон нерӯи барқе ки барои аҳолӣ истифода мебарад тибқи талаботи муқарраргардидаи қоидаи истифодабарии қувваи барқ 4 киловатт-соат нерӯи барқ барои ҳар як оила ҷудо гардидааст ки дар асоси шартномаи тарафайн байни идораи таъминкунандаи барқ ва муштарӣ пешбинӣ мешавад ва аксарияти муштариён ин талаботро риоя намекунанд. гарчанде ки мо барои пардохти нерӯи барқ аз ҷониби шаҳрвандон мушкилотҳои зиёд ба бор меояд, мо ба ҳамин нигоҳ накарда он мушкилотҳое ки дар доираи риоя нашудани талаботҳои меъёри истифодаи қувваи барқ мо ҷаримабандӣ намекунем. Агар ҳар як ин шаҳрванд доир ба ин талабот ҷаримабандӣ гарданд ва пардохти маблағи нерӯи барқ бениҳоят душвор мегардад ва зиёдшавии қарзҳои дебиторӣ дар аҳолӣ ба назар мерасад. Бинобар ин мо гарчанде ки ҳамин талаботҳо риоя намешавад ва мадди назар дониста аз кулли шаҳрвандон хоҳиш мекунем ки пардохти ҳаққи истифодаи нерӯи барқ ба роҳ монанд ва сарфаву сариштакоронаи нерӯи барқро риоя намоянд. یعنی پرداخت چه خیلی از این زمان دستوری سپری شده از طرفی هم تشکیل کارخانه ها و هم اهالی. خیلی که به همگان معلوم است طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان 586 برای گذشتن به نظام غیر نقدی تمام ساختارهای دولتی علاقه به این چیز شامل گردیدند، از اون جمله شبکه‌های برق شهر پنجکند پرداخت نظام الکترونی را به راه مانده است. پرداخت نیروی برق گرچند که توسط همیانهای الکترونی مشکلات‌های زیادی را جای دارند، با این نگاه نکرده کارهای فهماندهی دویر به هر چیز زودتر برطرف کردن کمبودی جای داشته بین اهالی کارهای فهماندهی زیادی را انجام میدهند. مشکلات‌های اساسی دویر به پرداخت غیر نقدی این در دهه‌های دوردست و میان میآید که نبودن موج‌های اینترنتی، نبودن دسته‌های بانکمات‌ها، یعنی که تجهیزات‌های قبول کننده و اکثریت شهروندانی که علاقه فهمیشی همون ترتیبات کشلیک الکترونی را ندارند، همین چیز باعثی اجرا نگردنی اکثریت وقت همین ترتیباتی پرداخت نظامی غیر نقدی میگردد. از طرف بانک دولتی امانتگذاری
дар ҳудуди шаҳри Панҷакент постттерминалҳо ба шабакаҳои барқи шаҳри Панҷакент барои қабул кардани кортҳои ҳамёни электронӣ пешбинӣ шудааст ки назоратчиён ба ҳамон хонаи шаҳрванд ташриф меоранд ва тавассути ҳамин кортҳои электроние ки дар дасти шаҳрванд аст тавассути постттерминалҳои дар даст дошта маблағи барқро ғайринақдӣ иҷро мекунанд, пардохти маблағи барқро ғайринақдӣ иҷро мекунанд. таҳлилҳои сабабҳои сарзни ҳодисаҳои сӯхтор нишон медиҳад ки имрӯз ҳодисаҳои сӯхторе ки дар шаҳри деҳоти Панҷакент ба амал омада истааст асосан аз нодуруст васл намудани ноқилҳои ҷараёни барқӣ, истифода намудани таҷҳизотҳои барқӣ, нодуруст васл кардани дудбароҳои печ мебошад, чунки дар натиҷаи сарбории бисёр ноқилҳои барқие ки фарсудашон солҳои тӯёнӣ ба он хизматрасонӣ гирифта нашудааст, дар натиҷа таспида шарораҳо ба болои таҷҳизотҳои оташгиронда бархӯрда боиси сарзни сӯхтор шуда истааст. бинобар ин ман аз шаҳрвандон муроҷиат мекардам ки ҳангоми гарм намудани хонаҳои истиқоматӣ вақте ки ҷараёни барқӣ қатъ карда мешавад, он таҷҳизотҳои барқие ки ба барқ пайваст ҳастанд дар ҳамон маврид онҳо аз барқ ҷудо кунанд, чунки баробари омадани ҷараёни барқӣ якбора таҷҳизотҳо ба худ ҷараёни барқиро мекшану сарбории ноқилҳои барқиро ба вуҷуд меоранд ва боиси сарзании сӯхтор мешавад. инчунин дар арафии соли нав ба кӯдакони хурдсол гузоштани алов ба печҳое ки аловӣ ҳастанду имрӯз мо барои гарм кардани хонаҳои истиқоматӣ истифода мебарем надиҳанд, чунки кӯдакони хурдсол вақте ки гӯгиро ба оташнон мезананд сӯхтаи гӯгирчӯбҳоро ба ҳамон либосҳо дар онҷа гилем аст, курпача аст мепартоянд ки ин боиси сӯхтор мешавад. шаҳрвандони азиз, аз шумо хоҳиш мекунам ки вақте ки ҳодисаи сӯхтор рӯй медиҳад сари вақт ба хадамоти давлатии оташӣ хабар диҳанд. ҳеҷ вақт барои хомӯш кардани ҳодисаи сӯхтор шумо хуруҷ накунед. вақте ки шумо сар мекунед ҳодисаи сӯхторро зиёд мешавад, баъд мо ба хабар мекунанд. вақте ки мо мерем аллакай масоати сӯхтор бениҳат бисёр гашта ба молу мулки худи ҳамон шаҳрвандон зиён расидааст. бинобар хоҳиш мекунам ки вақте ки саршавии сӯхторро мебинанд ҳамон вақт аллакай хадамоти оташиро хабар диҳанд ва мо сари вақт рафта моликияти онҳоро аз сӯхтор наҷот диҳем. дудбарои печҳое ки ҳозир мардум истифода намуда истанд дар ҳамон маводҳои сохтмонӣ, яъне аз стропила, река ва болорҳои бомҳо зич ҷой кардан масофаи бениҳоят зич аст ки дар натиҷаи сахт тасфидани дудбарои печ боиси сӯхтор дар болопӯши биноҳои истиқоматӣ шуда истодааст. ё ки ҳозир мардум мегиранд хошокҳои дурусти чорворо дар болои бомҳои худ гарам мондагианд. вақте ки меред мегӯяд охи ин ба як ҷо монд, ман хела сӯхтор шуд. вақте ки сӯхтор шуд аллакай хошоки дурусти чорвор ин як зуд даргирӣ ба вуҷуд авҷ мегирад. барои ҳамин масофаи сӯхторам хеле зиёд мешавад. аз шаҳрвандон хоҳиш мекардем ки ҳамин чизҳои оташгиранда дар болои бомҳо нагузоранд ва дудбарои печҳои худро аз масофаи маводҳои масолеҳои сохтмоние ки дар ҳамон болои бомҳо аст масофаро риоя кунанд. дар ҳақиқат чӣ тавре қайд кардан бинобар зарурият пайдо шудан ҳукумати ҷумҳурии Туркистон маҳдудиятҳоро барои истифодабарии қувваи барқ ҷорӣ кардан. новобаста аз ин агар таҳлилот назар кунем, агар дар ҷумҳурии Туркистон агар қаблан то давраи истиқлолият 5 миллион аҳолӣ дошт, ҳоло бошад аллакай аҳолии мо ба 10 миллион расида. новобаста аз ин мо як муддати ҷорӣ муайян маҳдудияти истифодаи қувваи барқ ҷорӣ карда мешавад, лекин баъзе шаҳрвандони мо ҳамин сарфаю сариштакорона истифода барои қувваи барқро умуман риоя намекунанд. агар дар сурати риоя кардани сарфакории ҳамин ҳам барои истифодабарӣ беҳтар мешавад, истифодабарии худи шаҳрвандон, ҳам барои чӣ мегӯм имконияти молиявии худи хоҷагии аҳолӣ ба беҳтар мешавад. лекин баъзе шаҳрвандони мо ҳамин истифода барои лампҳои тасфон ёки сарфакорона набурдани истифодаи қувва умуман таҷҳизоте ки зарурият нест дар ҳамин фасл истифода бурдан ҳамонро пайваст мекунанд. ё ин ки ҳолатое ки сари вақт напардохтани маблағи истифодаи қувваи барқӣ то ҳоло дар ҳудуди шаҳри Панҷакент маблағи калон ҳам аз ҳисоби аҳолӣ ҷой дорад ва ҳам аз корхонаи ташкилотдор ба қимат зиёда аз 41 миллион то ҳол қарзи қувваи барқ ҷой дорад. ин яке асосон сабабҳо мешавад, ин асос барои қатъ кардани ҳуқуқи истифода барои замин аз ҷониби мақомотҳои ваколатдори давлатӣ. аз ин рӯ аз ҳамон чӣ тавре қатъ кардан мақомотҳои ваколатдори давлатӣ мо бояд ҳамин муддате ки як давраи зимистон ба бояд сарфакорона истифода бурдани қувваи барқро ва умуман маданияти истифодабарии қувваи барқро бояд риоя намоем. ҳамчунин чӣ тавре мана дар боло қайд кардем, имсол бо назардошти паёми пешвои муаззами миллат
چی طوری که سال معرفتی حقوقی شده بود ما یک چند مرتبه این واخوری گذاریم همچنین به واسطه با اهالی با ساکنان شهر واخوری گذاریم برای بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان منتظم طلبات قانون عموما دستورالعمل برنامه دولتی که قبول شده و برای بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان مساعدت میکرد به سهم اهالی رساندیم و آن مساعدت کرد برای پیشگیری قانون اعلام کنیم و بلند شدن معرفت حقوقی شهروندان. از این رو ما تصمیم گرفتیم که سال 2025 این اقدام را دوام دهیم در موافقت با همون مقامات دفتر دولتی شهر و مقامات جوری تلویزیون سیما. سال 2025 همین اقدام را ادامه داده همین برنامه رو زیادتر تشکیل میکنیم و وابسته به مشکلاتی جای داشته مردم ما منتظم واخوری گذرانده به سهم اهالی همون طلبات قانون و طرز اصول حل همین مسئله رو به سهم اهالی رسانیده می شود. حاضرین گرامی، در حقیقت برای مردم شریف تاجیکستان سال 2024 یک سال خیلی خوب و خاطرمان بود. پیش از همه برای شهروندان جمهوری تاجیکستان صلح و وحدت تینجوی امانی فراهم است و مردم شریف تاجیکستان از آن جمله مردم مهنتکش شهر دیاده پنجکین در کارهای آبادانی سازندگی سهم ارزنده خود را میگذارند و اقدام گرفته شده است که به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ما برای آباد نمودن دیار خود و اینچنین بلند برداشتن سطح زندگی خود سهم ارزنده خود را گذاریم و خیلی اقدام خوب بود که از جانب پیشوای ملت سال 2024 سال معرفت حقوقی اعلان گردید و وابسته به این در شهر دیاده پنجکین در دوم سال بسیار چاره‌بینی مهم برگزار گردیدند. ملاقات و صحبت‌ها دایر گردیدند که در آن از محترم پروکورور شهر سرکرده دیگر نمایندگان مقامات حفظ حقوق اشتراک داشتند، راهبران کارخانه تشکیلات‌ها حضور داشتند و اینچنین به واسطه روزنامه‌های مجله‌ها بسیار یک مقاله‌های جالب به نشر رسید. اینچنین به واسطه سایت‌های اجتماعی عاید به موضوع مهم روز مقاله‌ها درج گردیدند. من گفتنی هستم که بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان این یک کاری یک روزه دو روزه یا یک ساله نیست و انسان برای بلند برداشتن معرفت خودش زیاد نمودن دانش خودش همیشه نیاز دارد و طوری که ذکر شد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر تصمیم گرفته است که چنین برنامه‌های مفید که برای مردم ضرور است از جمله عاید بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان برنامه‌ها را ادامه دهد. تشکر زیاد. بیننده‌های عزیز و ارجمند، در خاتمه برنامه معرفت حقوقی من به همه آنهایی که در این برنامه شرکت ورزیدند عرض سپاس میکنم و طور محترم پروکورور شهر پنجکین اسکندر رحمتزاده و معاون رئیس شهر مراد شکرزاده تاکید کردند این برنامه در سال 2025 نیز ادامه داده می شود. مقصد و مرام همه ما بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان در راه باز هم آباد و زیبا ساختن وطن عزیزمان جمهوری تاجیکستان و اجرای دستور و سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد. تا برنامه‌های نوبتی همیشه سربلند، خانه آباد و دوستدار وطن باشید. تشکر از همه شما.